چهارشنبه بخیر بینرین چارپل مدیا ایرو دیسا چهارشنبه و هم دیسا به کیف خوشی به دل خوشی دیسا هم به هورانه مجارم ایرو مجارکی تیر و تجیه امی لسر جیانا ملکی که روشنبیره نویسکاره هلبستوانه و کرد پرورکی هیجایه که همه جیانا خواه لسر دوزا کرد لسر زانینا کرد لسر جغرافیا کرد لسر هلبستین کردواری بوراندیه امی لسر جیاناوی باخفن و امی ویا به کروی سامی ملا احمد نامی باخفن و سامی ملا احمد نامی بخواجی جیانکی تیرو تجیجایه بخواجی سال 1939 وردا بچوکتیا خواه بعمر خواه بچوک گلکی تشتین هجا پیشوازی کریه او کادرین او کل حزن او کل پرورین کل وی دمی دا لوی منطقه لوی هریمی کاری کردایتی کاری سیاستی دکرن همه بیجا همیار رو بروناس کریه به همیارا رو نشتیه به همیارا چیروکی وی هنه سربوری وی هنه اما ویا بهلن دمکی به برس سامیه ملا احمد دینامی اما لسرجیانوی جبو برنامه کی دن اما بافن لی اما ایرو لسرجیانا ملا احمد نامی بافن و جنهاوا بخیر هاتنا میوان خواه سامیه ملا احمد نامی دکن ام گلک سپاس کن که بوی دوان شرطا دا مازوفانیه ما قبول کریه و داخوازا ما قبول کریه ام جرد ویژن بخیر هاتی برس سامیه ملا احمد نامی گلک سپاس شب باش ایوارا و بخیر اجي قلكي كيف خشم جوز ايرو بشداري في برنامج بوما وام هيفي دارن جو ام وقتكي خوش بهفرة بدومين حتى تاليا بروغرامي سلاف اشتركك ميرزا وكسي بينر جو كانها ما تماشتكن ومد بينن في بروغرامي ده بله ريزدار سامية ملا احمد نامي ام هما دسبيكي و دست به بکن رحمتیه باویت ملا احمد نامی لکهاتیه دنیای و بچوکتیاوی لکو درباز بیوسا کرد و پشتوی چه دست به فقیتیه خواندنه کریه و پشتوی چه هاتیه سریوی ام وانا باخفن اگر کرم بکی دست بیکی از خوازم چند ریزاج نویسا دست نویسا وینا از بخوینم اواکو بناوی چکو لبیرم وقت قوتيا تشكو لبير من هذه بنايا قوتيا تاريخ جينا من أوجي چند ريزن بالكودري بويا وشاوا بويا أزي چند ريزا بخينم باشي أمي تيكفن ناف كارو خباتاوي وجيانا وينا أمي درباس بكن بله فهم بله ملا أحمدي نامي دس نفيسا خوا ياقو بناوي تشكو لبيرم دبيجا دصالة 1906 دا هيفا قولاني لقندي عربتي قزان سيبيني لكردستان باكر هاتم الدنياي بينج بحسية من لوي قندي آقادار بونا آنقو ببينا قلوسو سنان وبدنقي شالول وبالبلان وبديتنا تيريجين روجا جيندار وبهنقفتنا دستانا بري دايكا كرد وتام كرنا شيري بستاني ويدايكي تامدار وبشدار بوما باشي از بدرقوشة كداري جداري انتياي كردستاني دسر عرض ودبن آزماني ويدا بدستكي كردي هاتما هجاندن تاكو بوما 2 صالي جي و بيفا از دهم بيزا دي و باوي دروفاندا بدلالي هاتما خودي كرن بيبسن هر وكي خلقي قن دي تبون وتقوتن بري هر تشتي بوبورا هناكي جالية شعبة هناكي قلسم نما مستن شوار حد كي وسب باف وسد اوكي
اف نامی د دسپیکا نویساندنا خدا وکم گوتیا بناوی چیکو لبیرم نویسیا لکودری بویا لگوندکی ناوینا عربتا لقزان سیبینیا سالا 1906 هاتیه دنیای بیجه 5 سالی بوم باوی میل باجار مردین شوبر دلوانیا خوده و سردا خواشیری ایدی دایکا من خویایا گل که قیمت زانین و خوندنه لجم پر هبو ایدی گوتم گوکرم دوا بیت هر بخوینه و برکو خوندنه گو انسان مروفا دکی زانا و دکی شارزا دبیت 7 سالیه دا دایکا من از برما جم سیدای گوند وملوی دره دست بخوندنه خوندنه کر خوندنش که دوی دمی دا بچه آوایی بون بصدمه که داگیرکرین کردستانی ندل خوازی ملت کرد بون دبستانین فرمی لهرمی لگوند و باجارین کرده آوانت کرد تانی گهدان وانا لباجار وان بون دبستانی فرمی آواد کرد ایدی خوندن لکردستانی تانی ده حجر که فقه دبو دبی دایی کامن از برما جم سیدای گوند من دست خوندن فقهتیه کریه اوجی که بوی درنگه هابو الف بی دست بی که ده الف بین بمد دان جبر کرن اوجی دگو یا الله یا رزاق یا معین یا فتاح و خوندنی دست بی تکر من دست بی کریه بری هر تشتی اشتيقوم ألف با بداوي آني ألف با خوندني إيدي سيداي ما نوبهارا بتشو كان يا سيداي الأحمدي خاني بمدا خوندن حتى تاكو مش بركر باشي مدست بخوندنا قرآن بيروسكر دويجي حتى قرآن جيكي تي قرآن عادي قو بداوي تند بم قرآن ختم كر قرآن جيكي بداوي آني إيدي جي بيدا دشي لحجركي فقها دست بخوندنا أوليدك يا شريعتي شو دبستانا كرجوسي يا إسلي بشي باشي جويدري دشي حجركا دارا يا داري قالك دمك دريج وا حجركا دميني بشتي وينا بسيداي خرا حجركا داري سيداي ويجي سيداي مال عبيد الله جنجير بو اوش كيش خلكي سرحدا بو بويرة داد كفي بنياختي والباجاري عامودي سيداي وينا حجرك كفقها ودكي ونامي دقل هجمارك دور بينجي شيست فقهي حجركي داس بخندني دك نامي بيجي لحجرك سيداي عبيد الله ما داس بخندني كرو هجمارك فقهان قلك بارشين كردستاني آلية سرحدا هرمي كردستاني الويدري داس بخندني كرين جوانا کسی گو باش حوالتی و دوستانی نواده چه بو او بو و سیدای جگرخوین بو دوی حجر که ده پشتی هفناسینا وی و سیدای جگرخوین حوالتیه که بجوش دوفدریجی هف به هفر دومان دست بیکا خوندنی الحجر که فقه یا سیدای عبید الله العاموده تا داویه جیان خوا یا سیاسی ويا تورفاني بهفرة دوماند بشتي دمك مرحمدي نامي دقل هجمارك هفالين خوا جي عامودي دچنا قندي خزنة اوجك الهريمة آشيتايا دكفي رجلاتي باجاري قامشلو دچي قندي خزنة الويدريجكي سيداي حجركا خزنة شيخ حمدي خزنا ابو دمك الويدري خوندنا خدك باشي بسيداي خرا مال ابراهيم صوفي عبدو اوجك خوندوانك بري خوندوانك دبستانا عمود ابو باشي بوبو سيدا بهفرتينا غندي غريصوير اوجك هريما اشيتايا هريما قامشلو بشتي قدامك الغريصوير دمينن ايدي بهفرتينا غندي الشعيره اشيتا اوجي غندك دكفي نافبينا قامشلو وتربس بيه لويدري سيداي وينا سيداي مال ابراهيم حجرك فقها ودكي وهجمارك مظن جي فقهان
لوێ دەرێ دەست بخۆندنێ دکێ و نامیژی یەک جوان کەسا بوو. نامی خوێندنا خوا بەردەوام دکێ وەکە گوتە کەرم کرد گوتیە حتا خوێندنا خۆ داوی ئانی فەقا گۆ خوێندناخوا داویتانین دبوونە مەڵایە 12 علمی يعني مەڵایە 12 علمی ینی زاناکی گەلێکی بلند بوو لێ تەنێ di şeriatê de weke xwendina me got weke xwendina bekaloriya bû. Êdî li wî gundî li gundê Tirşeîrê namî piştî ku xwendinê bi dawî tênî dibe melayê gundê Tirşeîrê. Li gundê Tirşeîrê êdî xebata xwe ya melatiyê digel ya xebata siyasî û torevaniyê li wê derê dewam dike. هنا المرحمدين نامي دما قول عامودي الدبستانة سيداي مروح بيض الله بو دبيجي جارك ايش جارا ميري بينوسا كردي مير جلادة علي بدر خان تي زيارته حجركي بله لوي دري هفناسينك دناف بين نامي ومير جلادة بشيبو بشتيوي وبدميرة او هەڤالتی ئەو دۆستانی زێدەتر دەبوو ji ber ku namî xwe didît şagirtê Mîr Celadet Bedirxan bû. Her û her Celadet Bedirxan ji xwe re mamosta didît. Gelek kesê got we ewnaz dikirin got te çi digot namî digot Bedirxan. Çi digot got namî digot Celadet Bedirxan. Weke got misilman bêjin مسلمان بيجن دبي فلان كس د مسلمانتي دا خفنا دكي يعني حجي كرنازي دا وجوانا دا يعني هنجي هو قاسي ناميجي كي خد جلادات بدرخان دا دديت ما مستوي بو ريبري وينا بو ولسر شوبا وينا بردوام كر حتى رجعت تاري دوي دا ميدا ايدي تكليه نامي بکۆڤارە هاوار ئۆڕۆناهیرە چێ بوون یاکۆ میر جەلادەت بەدرخان لە شامێ چاپ دکردن و دووەشاندن. gelek cara ne gelek cara namî wek berpirsiyarê kovara ronahî û hawar xwe li herêmê didît. Kovarê wê dihatine gundê Tirşeîrê û ji wê derê ew li herêmê bela dikirin yanî xwe berpirsiyarê belavkirina hawara kovara didît. Di sala 1930 مامۆستا هەروەها دەبێ نامی لە دیوانە گوند ئێوارە گوندی ku تۆپ dibûn jiwan her berhemekî kovarê ku dihat ji gundiya re dixwend û ji wan re şerع dikir. Belê rast e. مگوک نامی خو برپرسیار کووارا دidît kovar jê re dihatin kovar bela dikirin. Namî pirtûke ew kovara hawarê bêhtir kovara hawarê bi xwe re dibire oda gund ew koçika gund jê re dihate gotin ya mêvana û li wê derê her û her naveroka hawarê ji wan re dixwend û ji wan re şirove dikirin. Bi kêfxweşî jî kê wa jî kê guhdarî dikir û pê kêfxweş dibûn. Êdî namî xwest ku xelkê gund hînî xwendin û nivîsana Kurdî bike. Di wê demê de Mîr Celadet elîfba Kurdî amade kiribû û bela kiribû. Êdî namî di odekê ji odên dibistana fermiya gundê Tirşeîrê de odek ji wa oda kire oda xwendinê ji bo hînkirina zimanê Kurdî. Dibe her êvar ev namî vê nadibêje dibe her êvar kalemêrê gund kalemêr yani evê mezin û xortê gund ciwanên gund û xwendevanan dihatin dibistanê dibêje birê digirt ji malê xwe dihatin Tûrkê Tûrik ew Tûrkê elîfbaya û Tûrkê deftera wa û pênûsa wan re têde bû û rê digirtin dihatine dibistanê. Xortek ji wa xwendevanek ji wana
اوجك دبيرا خدتيني دبيجا ام دهات اللي برحنا رحنايه فانوسي تزاني ما فانوس بلا مزان فانوس شي بلا دبي اللي برحنيا فانوسي ام درونشتن لسر تختار لسر طاوله ام درونشتن ونامي لسر تختارشي ام هيني خوندن ونفيسانا كردي دكرن دبيجي ام باش بيد مشيان ام خوندوان بونا مع الف با تبع جبر كربو مكاريبو جو ام هنكي هاواري بخوينن دوي دمي دجي مير جلادت بق ديوانا سيداي جگر خوين يا بناوي بريسكوبيتي لباجار شامي چاپ كربو وهجماري ويجكي هاتبون غابونا هريمي غابونا قامشلو وهريمي وجواجي هاتبونا قندية الشعيري وناميجكي هم هالبستي خوا وهمجي هالبستي سيداي جگر خوين بخوندواني خوا ددانا جبر كرن وبفيو اواي خوندوان باش بون وزيادة تربون نتهني خوندوان كرد بون جبركو قندي تشعيري قندكي بهجمار اخوا قندكي برمزن بون كرد هبون جهو هبون سرياني فله هبون فله سرياني بون اوج كتيد هبون قالك خوندواني وينا سيچار خورتي جهو تيد خوندن وسيچار خورتي سرياني اوج كي خوندواني سيداي نامي بو يك جوانا ناوي وينا باروخ بو باروخي سليمان كي جهو او باروخ دبيجي هنجي دس نفيسا وينا هنجي سبهيبو او درد خط صار تخترش جزاروكا خوندوان رد نفيسي وللغوربي او يك يا خورتك اللي ترهبو اوجي كرد بو دغو احمدي حسوي علي محمد اوجي كي خوندوانك جهاتي بو وهم دس نفيسا ويجي خطي دس وينا برخش خوندن بفي شكلي هنا ايه خوندنا يكرنا عثماني كردي بفي شكلي دوام كردي بل اللوين دبيجا ملا احمد نامي دبستانكي بحاجو اغا دايا تشكرن ها بلي برينا دسبيكي بري دبستاني فرمي ابن دعادي عثمانيه دعادي امبراطوريه عثمانيه دبستانك زماني تركي الجندي ترشعيري هبو فكربون لي دمك دريج نما دبستان هذا قرتن ايدي خصن جنديه خصن طبعا مرحمدي نامي بشي جوهات ويدري خصن دبستانك اللي جند افا بكن دبستانك فرمي دبستان جنديه تدي بري بكربيتشي اخيد هاتا دبستان هاتا افاكرن كيمايه وهبون تخت دبو دارو تختي ويناج بوي سري خاني وبنجره وبوي دريد اودي دبستاني نبرهبون ونجي دار وتختبون ايدي نامي دقل اغاي قند علي عفدي ودقل مال علي طوبز وسيداي جرخوين تينا باجاري حسك حسيتشا جبركو حاجو اغا لحسيتشا ابو الجور بريارا حكومتها تركيا حكومتها فرنسا خستبون تشينابي بنابري كرد ايجو جرباكوري كردستاني هاتبونا روجافاي كردستاني تشينابي نيزيكي سينور بمينن ايدي حاجو مجبور كربون هاتبو لباجاري حسك رونشت مهم تيونا جمعنا قوتنا حاجة وغا قوتنا قولا ما مدرسة أفاكرية لأم بحاجة دبو دارانا وبنجرة وانانا دبو دار شكو تاني جنسيبيني تاني إيدي حاجة أغا بمستشاري فرنسي رشتغلي أو ضابطي فرنسي قوت كاربي الري بدي كاربن دبو دارا جنسيبيني درباسي قامشلو بكن بي قمركي بدن وقت بريوانانين إيدي ضابطي فرنسي كي امر دا قمركا بقابي حدود دريه سينور ايدي دبو دار درباس كرن مال احمد نامي دبيجي عربتشي هبو بري تدي كاميون نبون بله برنو انين تاني بعربابو عربي قانترات قوتني دا دبيجي خلوي دنگشي خلو ناوي خلوي دنگشي بو يكي ارمني بو چار عربي وي قانترا هبون او
بپەرێخوا چوون سێبینێ دەپ و دار ئانین و ئانینە گوند نامید بێژێ بخەرات خەراتێکی سریانی تاولێ خوێندنێ و تەختە ڕەش و دەپ و دارێ سەرێ خانی ژمارە چێکردن و دبستان 6 ئۆدا هاتە ئاوا کرد ویدی خوێندەوان ڕۆ برۆ زێدە بوون بەرێ یەک مامۆستا بوو تالی بوونە 6 مامۆستێ دبستانی کەکێ میرزا وی وەختیدا مامۆستێ کوردی لە هەرێمێک گەلێکی کەم بوون هژمارەوانە بتلیاد هاتە ژمارتن مامۆستێ دبستانان تەنێژ باژارێ سووری دەهاتن شامێ حەلەبێش حمص و حەمایێژ وا دەرە دەهاتن مامۆستێ عەرەب بوون و بڤی شکلی خوێندنە بە دوا مەدرسێدا بەردەوام کرد و دخوێند نامی خۆست شەکی بکەم دخواست گۆ خوێندە زارۆک دگوندە بێ خوێندن نەمێنن ئێدیش باو و کالێ باو و دیێ زارۆکە دخواست گۆ زارۆکی خۆن بشێنن دبستانی لێ گەلێکش باوان دگۆ ئەم زارۆکی خۆ ناشێنن دبستانە ئەم زارۆکێمە هەرنە دبستانە وی زارۆکێمە گاور ببن دگۆ ئەم زارۆکە ناشێ ئێدی نامی کەفت و لافتە خوا بکار و خەباتە خوا هشت گۆ پرانیە زارۆکە بوونە خوێندەوان دبستانێدا نامیر سەروێتەنێ نەڕاوەستیە خۆست گۆ کەچکێ گوند ئەوژی کە هەرن بخوێن دبستانێدا تا ببێ نمونە ژ گوندیارە نامی هەردوو کەچێ خوا یەک ژێ ناوێ فریال بوو یەک ژێ گولپەری بوو هەردووشیانە دبستانای زارۆکارە بکوڕانرا بکوڕارە دبستان یا کوڕا بووشخوا بوارە خوۆن ئیدی چەند گوندیە بوو ڕووناک بیر هەبوون گوندا ئەواژی کێ کەچکێ خۆشیاندن لێ بهترێەوە گوندیە کەچکێ خۆنەشیانە دبستانی چاواوی هەرن مامۆستا عەرەب مامۆستا زلامە و زارۆکژی کێ تەف کوڕن دگۆ ئەم ناشێنە زارکەوە ئێدی نامی گۆ دەوابێ ئەس دبستە بهێلم گۆ دبستانەکە کەچا لە گوندێ تەرشعیری ئاوا بکرد نامی دانوستاندنێ خوا بەرپرسیارێ حسچە بوارە چێکردن داوا ڕازی بکێ بکاربن ئەم دبستانێکی لە گوند ئاوا بکەن و هون مامۆستا کە کەچ بشێنە گوندێمە چەند جارە نامی دچێ حسچە دانوستاندنێ بەرپرسیارێ پەروەردەی حسچارە دکێ دگوتێندا مدیریەت المعارف بعربی لێ شەرتێک لە بەرنامی دانین گۆ مامۆستا گۆ بێ مامۆستاوی عەرەب بێ مامۆستا ژن دەرە بێ یانش باژارێ سووری بێ بەری هەر تشێ گوندێ کوردایە کوردن تما دەوێ ئەو ژن ئەو مامۆستا ئۆدەکێت حەوشا خۆدە مالا خۆدە ژێرە ئامادە بکێ و خوارن و عبۆریە مامۆستێژی وێ ژەمتە بێ نامی ئەف شەرتێوانە قبول کردن و باشە سەر چاوە دەهات حەوشا خۆدە ئۆدەکش مامۆستایرە ئامادە کرد جارێکێ نامی دچێ حسچە مامۆستا باژارێ شامێ هاتبوو مامۆستا کە ژن ناوێ وێنە عەدەویە ئەحدەب ئەو و دایکاوێ پێرا ناوێ دایکاوێژە حەجی عەیشێ بوو ئەوژی هەورە هاتبوون نامی بە سیارێ ترمبێلێ سوار دبن و تێنە گوندێ تەرشعیرێ دەبێژێ ئەم پێشیا گوند توعادێ ترمبێل سەکنی دەبێ ئەز و مامۆستا و دایکاوێ ئەمش بە دەبێ دەما گۆ گوندیا دیتن گۆ مامۆستا کە ژن وش باژارێ شامێ وی هاتیە گوند یانی ژن و مێرێ گوند و خواستن خوێندەوانی کەچ هاتن پێشوازیە مامۆستێ بکردن ئێدی دبستانە کەچە هاتەوەکردن و کەچکێ هژمارێک باشە کەچکێ گوند بوونە خوێندەوانی دبستانە کەچە وێ ساڵێ دبستان بڤی ئاوای دەرباس بوون لێ مامۆستا ژن بەرکۆ بە عەرەبی خوێندن بە عەرەبی بوو هەنێکی زەحمەتی دەدیتن حتا گۆکاربێ کەچکارش خوێندەوانی خۆرە خوێندنە بە عەرەبی شرۆڤە بکەیدی ئەو ساڵ بووی ئاوای دەرباس بوو ساڵا دووە مامۆستا گوند بوو کەچەکە کوردش باژاری حسچە ناوێوێ هەدیە شێخ و چەچان بوو ئەو بوو مامۆستا گوند ئێدی
ئۆدا خوێندنێژی کێ منامی ئۆدەکە خوێندێن حەوشا مالەکە جیرانی خۆدا نێزیکی مالا خۆش لێ دەرێ ئۆدەک چێ کردبوو و ئەو ببوو ئۆدا خوێندنێ جوانارە دەبێژێ ڕۆژا خوێندنی هەر سبە خوێندەوانین کەچ دجڤینە سەری سبەهی ڕاوەستیان و دو سرود دخوێندن یەک ژێ نەشیدا سرودا نیشتیمانیە سووری بوو ناوێ وێنا حوماتە دیاری بوو ئەو دخوێندن پاشی نەشیدا مەڵ ئەحمەدێ نامی یا بناوێ نەشید و گازیە کەچان دخوێندن ئەو نەشیدا بینە ئەوادە دێ برایەن دەلال هونوەرن خۆرتنەوە بەهشتا وڵات ئەگەر هون نەیەنوانەکە چەند مەشین بەسن کۆرەتی سەرفرازە مەشین حتا داویە هەلبەستی خلاص دکردن ئێدی ڕۆژان خوێندنی دەست پێ دکرد مامۆستاوی هەلبەستی شوان خستبوو وەک سترانێک وەک موزیکێکی بەڵێ وینا چەند مالک ژێ خستم و لێ مخابن جارێکێ لەوێ دەری لە ستۆکهۆلمی مژێرە گوت مگوت ئەم جە مالا سەیدایی جەگەر خوین بوو لەوێ دەری بەڵێ ئەم چوونەوێ دەری و گۆڵە ئەوشکە هات شوانژی هاتە وێ دەری وەڵام من شوان گوم گۆ شوان تا ئەو هەلبەستا هەناتە تەستراندیە تزانەیە کێ گۆناوەڵە ولە ژمرە هاتیە گوتن و مژی کێ ستراندیە گولێنزەم ڕابوو سەیدایی جەگەر خوین گۆ حیرە گۆ ئەو هەلبەستا ئەحمەد نامیە لا ڕەبوو مگوتی دەم گۆ مامۆستا مگۆ گتە گەلێکی گوتنێوێ تەبلو هەفکردنە ینی ینی گوتن گەلکی تەبلو هەفکردنەوە شاشید نوێ تێدا هەیە ئێ گۆوەڵە ولۆ ژمرە هاتیە گوتن و مژکی ولە گوتیە زانی مامۆستا زانی نا لە باکوورێ کوردستانی هەمید دزانن کو ئەو سرود یاژی ئەو ستران جەگەرخوینە حتا ناژی وسا پێ زانین دەبێت دەدێت تشکیشتەر بێژم لەوێ دەرێ مامۆستاکی زمانی کوردی لەوێ دەری هەیە لە ستۆکهۆلمێ ناوی وینا خەدێمش بیر کرد نزانم چیکۆ باڵتا خەڵقی باکوورە نانە ئەرێ خەڵکێ باکوورە بەێ ئەوی پرتوکە چێکردە بنا پرتوک چێکردنا پرتوکێ خوێندنێ بەلێش بۆ زاریە ناوی وینا خنجام چی باڵتا قەی ناکە پرتوکێدا ئەف چەند مالک ji هەلبەستا نامی نویسیە گوتیە ئەف هەلبەستا هانا یا سەیدایی جەگەرخوینە پاشی پرسێ گۆشدارۆکاکردنا ش خوێندەوانارە کردە دەبێژێ کێ ئەف هەلبەستا هانا کردە ستران و ئاواز ژێرە چێکردنا ڕابوو مژێرە نویسی مژێرم تەلیفۆنی وی کردم گوتی دەم گۆمە ئەف زانی ئەف هەلبەستیا کەیە وەڵا نزانم بێ تا لێژمرە گوتنە یا ئەحمەد نامیە خۆدێ بەری چەند ڕۆژە مت فێسبووکێ دەژێ بەلا کرد گوتی باشە ئەو خوێندەوانێ گۆ ببینێ گۆ ئەف شاشی هەیە وی چاوە باوەریە بێ پرتوکێ بێنێ وی چاوە باوەریە بە خودی مامۆستی خۆ بێنێ وێجە ولو بووە مخابن وڵای بەری چەند ڕۆژە نەبەری چارێ هەلبەستا نامی یا هەرنە پێشکەبن ئەمسەر فرازن بەلاکردنە تلڤیزیۆنا واردا یا ڕۆژاوای کورد باشووری کوردستان بەێ گوتی هەفپەیڤینەکی بێکیرە چێتکە ئەوژیکێ کوڕێ شێخ مەمدوحی بریفکانیرە کوڕێ شێخ مەمدوحی بریفکانی دەبێژێ محەممەد شێخۆ سرانڤان دەبێژێ هاتیە جەم باوێمە شێخ مەمدوحی بریفکانی و باوێمە ئەف هەلبەستا پێشکەون ئەمسەر فرازن یا وینایە دایە محەممەد شێخۆ بدەنگێ خوا ئاوە ئەستراندیە ڕابوو پشتی گۆمدی ڕابووم چاوە کردمە چوو کۆڤەرا ڕۆناهی دەیا میر جەلادەت بەردەرخان دەم دەرخست سوورەت ڕووپەلێ گۆتێ دەبووم ئەونا دەرخست و هەلبەستانیە هەلبەستا مەڵ ئەحمەدێ نامیە بدەنگێ مەڵ ئەحمەدێ نامیشکێ مت فێسبووکێ دەپایا کرد وێجارێدانێ کەکی مێرزا مەڵ ئەحمەدێ نامی بێشەنس بوو شەنسی ویش کەسێکی نەبوو واللهی نویسکارێ کورد ئەوێ گۆ بوونە نویسکار و دنویستێن و بوونە هەلبەسوان و بوونە چێ وێ دەبێژن هەلبەسوانێ کورد یان هەلبەسوانێ کورد کیکوینە
وەکە کلیشەکێ وێ بێ فلان و فلان 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 ناوێ ناوێ وانە نابێژم وێ بێژن و هینەکە دی یان بێن نویسکارێ کورد دیسەژی ناوا دبێژن نابێژێ و هینەکە دی ئەگەر بەعەرەبی بێ دەبێ وەغەیری هێم باشە مانە مەڵەحمەدێ نامیژکە چەند هەلبەستێ کوردی چێکردە مانە مەڵەحمەدێ نامی پرتوکە نویسیە بناوێ ئاگرێ سینەما عەمودێ مانە مەڵەحمەدێ نامی فەرهەنگێک چێکردە بناوێ کۆزارە فەرهەنگە کوردی عەرەبی کوردیە قەی مەڵەحمەدێ نامی قەی گونێکارە گۆ بێژن وەڵام مەڵەحمەدێ نامی مامۆستا بەڵێ ئەوە تەژ نەزانیەتێ يعني جبر كن نزانن ادي تشبه بيشان وصاب بيجن ام وانا وصاب بيجن اواج النزانيته ام جاردن بزبر سر مجارا خو ام بزبر سر او كيوي سياسي وباشي برهمن ويه كوكو ام ان هباست كن هلبستو وبيسو باش سرچاب ڕێخستنێن سیاسی گۆ ڕۆژاوا دەچێ بوون دەستپێکێت ساڵە 1900 جوانە چەند حەبکم نامی بخوا بەشدار بیە دەنێ مامۆستا بەڵێ هەموو جیڤات و ڕێخستنێن سیاسی و ئێ تۆرەوانی و ئێ ئەبۆری تشتێک و درۆژاوا دە هەندوی وەختی دەهات ئاواکردن نامی دگەل هەڤالێن خوا بەڵێ یان ئەندام یان بەرپرسیارە یەک ژوان بەرپرسیارێ وا جیڤاتا بوو دەستپێکێ جیڤاتا خۆی بوونی هاتە ئاواکردن ساڵە 1970دا لە باژارێ بە حەمدون لە لبنانێ لێ دەرێ هاتە دامەزراندن ئەدێ بەس ئەمە بکورتین کەسێک گۆ کوردیتی بخەلکێ دانە ناسکردن لە ڕۆژاوای کوردستانی کی بوون ئەو سیاست مەدار ئێ گۆنج باکوورێ کوردستانی پشتی تێکچوونە شێورەشە شێخ سەعیدێ نەمر و پشتی محکەمە استقلالێ گۆچێ بوو gelek ji wa rewşenbîrê Kurd û siyasetmedar Kurd ji ber mehkemê û ji ber girtinê hepsî hatin binxetbûn û hatin binxetê. Kurdîtî bi wa hate naskirin. Xelk bi wa pê hisiyan got kurdîtî heye û wa kesê got rojava bûn, xwendevan bûn yan nivîskar bûn yani bi wana êdî ev civat û rêxistin hatin ava kirin. Yek ji wa ji kê me got xwêbûn bû. Xwêbûn kesê bijmarê û li bi Kurtî zê bêjim. Belê belê. Celadet Mîr Bedirxan bû, Ekrem Cemîl Paşa, Qedrî Cemîl Paşa bû, Hace Ağa bû, Memduh Selîm bû, Cegerxwîn bû, Melahmedê Namî bû, Mela Aliye Topiz bû. Muhim ev hijbarek civan ev bûn hem endam û hem berpirsiyarê vê civatê bûn. Civata xwêbûnê piştî gotêk çû, civateke dî hata avakirin civata azadî û yekîtiya Kurda. Ew ji kê sala 1930 hata damezrandin. Civata sisiya civata alîkariyê ji bona belengazê Kurd li Cezîrê. Li Cezîrê ew herêma di neqeba çiyayê çemê Furat heta çemê Dijla jêre cemetê bêjêre tê gotin Cezîrê. Ne Cezîre abota ev Cezîre belê. Ev civata alîkariyê ev civat çi bû ji bo tenê alîkariya feqîr û jarê Kurda bikin. Pere didane hevdû ji wadê got zad dihate çinîn yan got dermala dihatin gurdin heta ayarê dermala dihatin dane hevdû û difrotin didane pera û alîkariya feqîr hat kirin. Melahmedê Namî dibêje tiştê herî başî gomekir yanî civata alîkariyê ji bona belengazê Kurd tiştê herî baş kir me çûn tîpê çapxana Mîr Celadet Bedirxan me çû bi wa pera kirîn daqine Mîr Celadet Bedirxan kovara hawar wana pê çap bikim ma bi wa pera me ew kirîn. Dema edê vê dîsê tişkî bêjim wadê Mîr Celadet kovara hawarê ew çap dikirin tê Mîr Celadet ve gelkî feqîr bû pere nebûn. Destê xwe tê çapxane jî ne weke niha bû çapxana tîpê wê ne bi destat hatin rêzkirin.
دەبێژێ گەلک جارە کەسێک گۆل شامێ دژیان وەکە مەمدوح سەلیم وەکە ئۆسمان مەمدوح سەلیم و چەندێکێ وەکە ویناش کە چون ئاریکاریان میر دکردن و ئەو تیپێ چاپخانەیە ڕێز دکردن بێژێ قامشلۆ دەبێ ینی ئەز ینی مەرحمەدێ نامی و جەگەرخوین و ئۆسمان سەبری جار جارنا دچوونە شامێ ji بۆی ئەکە ئاریکاریا میر بکن ڕێزکردنا تیپێ چاپخانەیەدا یا سسیە نادیا جوان کورد لە عامودێ نادیا جوان کورد ساڵە 1938دا لە باژاری عامودێ هاتە دامەزراندن لەوێ درێ دبستانێکە کوردی vekirên ئامستێ دبستانی سەیدایی جەگەرخوین بوو لەوێ دەرێ هژمارێک ji خۆرتێ و خوێندەوانên دبستانê نزانم جەمە دبێژن کەشاف نزانم چ ناویروانە بکن جلێ زەندی کورد بوون جلێ خاکی شەروالێ وانە شەروالێ کورد بوون و من ئالا کوردیدا و ناوا سکاکێ عامودێ دگەڕیان و مەرشێ کوردی دگوتن ئەو ژی دەبێژە حتا سەیدایی جەگەرخوینژی کێ دەدا پێشیاوانە ئەویژی کێ مل کورد و شەروال کورد ناوا گوندی باژاری عامودێرە دەچوون و دەهاتن پێشیا خوێندەوانی خوا دەبێژێ گەلێکەش هەلێ عامودێ تەدی ئەوێن کە پاشفەڕوو هەبوو دگۆ جەگەرخوین دین بووە زەندکێ کول خۆتکێ و سەرقۆتە و شەروالی ویناکردنە و وا زارۆک مارۆکارە دگەڕێ ولو بوو گوتیم دبستانێکشکێ تێدا هاتە بوو ئاواکردن مامۆستا وەختێمە زێدە نەما ئەم وەرن هەنێکی بەرهەمن وی نویسێن وی پرتوکێن وی هەلبەستێن وی باش زانی مامۆستا دەستپێکی نامی ساڵە 1930دا دەست پێ کردە نویسەنە هەلبەستێ کردە و هەلبەستا پێشی گۆهاتیە نویساندن و هوناندن بناوێ داخوازنامە ڕێوی بدی ئەو داخوازنامە وەکە نامەکە بڕەنگی هەلبەستێژ میر جەرادەت بە درخان ڕەشیاند بوو ژێرە خۆست بوون کۆکارە بێ ڕۆزنامەکێ چاپ بکێ و سەرێ ساڵێژ مەرە ڕێ بکێ و ئەو رابوو ئێدی نامی ئەو دیوانە خۆی هەلبەستا کرە بناوێ داخوازنامە ئەو دیواناوی هەلبەستە هژمارە هەلبەستی وینا تێدا هەنە تێدا ئەونا چاپکریە پرتوکە دووە یاگۆ نامی نویسیە ئەوژی کە پرتوکە ئاگرێ سینەما عامودێ نزانم باشتی خوندن باشتی خوندن مامۆست ساڵە 1960دا سینەما عامودێ هاتە شەوڵاندن 1970 خوێندەوان تێدا زارۆکێ خوێندەوانی کورد تێدا هاتنە شەوڵاندن ئێدی نامی ئەو پرتوکە هەنا وەکە ڕیپۆرتاژێکە وێنە چاپ کرد و دە ساڵە ساڵە 1970دا لە ئۆپسالا ژالیێ وەشانخانە ژینان و هاتە چاپکردن و ئەس دەبێژم ئەوە نامە ئەولەیە کو ئەوی لەسەر کارەساتە سینەما عامودێ نویساندیە پێشیادا کەس نەنویساندیە کەسی نەنویسێ و کەسی نکە نەوێری بوو ژە ترسە کەسی نکاری بوو چار خەبەرا بێژێن بدەف نکاری بوون بێژێن نامی چار ڕۆژە هەر ڕۆژ دەچوو عامودێ و بچعوی خوات شتێک و دبوویە و دبوو تێدا نویسیە و بەلا کردە یانجیکەش ڕاستگۆیان دەبیهست و بەلا دەکرد مخابن دیسە بەرهەمێن ئەوێ گۆ چاپکردینە ئەو هەردوونە داخوازنامە دیوانە هەلبەستایە و پرتوکە ئاگرێ سینەما عامودەیە لێ نویستینی منە ئێنە چاپکردی ئەوژێکێ فەرهەنگە کە کوردی عەرەبی وەکە دو فەرهەنگایە فەرهەنگا کوردی عەرەبی و عەرەبی کوردی بناوێ کۆزار ئەو هاتیە چاپکردن
أو جكنها أم خباتك يتكن ومكاربن شابك بله نامی دەستنویسێکەوی هەیە دەست پێ کرد بۆ گۆ بنویسێ بناوێ چکۆ لە بیرم بله 33 ڕوپەل نویسین مخابن نەخۆشیە دل و یا بێهێنتەنگیە پاشی مرنا بێبەخت نەشت گۆ نامی پرۆژایە خۆ بەردەوام بکێ پشتی 33 ڕوپەلە ئەوژکە وەکە دیرۆکەکەیە هەم ژیانناویەژی و هەم سەرپێهاتیە گۆ وێ دەمێ دەچێ بوونە تێدا نویسینە ئەوژی نەچاپکریە پرتوکا پێنجە ڕێزمانە کوردی عەرەبی ئەوژی وێ ببێ ئاریکار ji خوێندەوانێن کۆڤا فەرهەنگێرە ئەوژی چاپکریە پرتوکێک بە زمانی عەرەبی نویسیە ئەوژی دانیە کتاب الفەرائد ئەوژی مەسائلێ دینینە مەسائلێ ئۆلینە ئەو زمانی عەرەبی ئەوژکێ چاپکریە بەرهەمی نامی ئەڤن 1995 دا ji bo pîranîna wî li Qamişlo ew dabûne çêkirin. Di bîranîn ji namî re çêbûne. Sala 1995 li bajarê Qamişlo bîranî çêbûye di 20 saliya namî de piştî 20 sala ji koça wî damî re ew çêbûye hijmarek baş ji nivîskar û helbestvanê Kurdî de و هم سیاستمداری کردی آماده بوونه و گلک هلبست و گوتن هاتنا خوندن سالا 2000 دا جاره کدیتر بیرانینا 25 سالیه نامی هاتا چکرن او جل باجار قامشلو مخابن اویدم ازل نل وراتهم على السلوك من قريبه باشدار لي يك قلكي بدنقبو هجمارك مظن خلق له لبيسكاران خوندەوانان هەلبەستوانین ئێگۆ لە هەندروێ وڵات و لە دەرەوەی وڵات و لە ئەوروپا نامە و هەلبەستێن خوا و مەساجێن خوا بیرانی نێڕشیاندن منژی ئەو هەردوو بیرانیشکێ من پرتوکا خۆدا یاگۆ بناوێ گولزارا مەڵ ئەحمەدێ نامی من تێدەوە وەشاندن و بەراکرد بەێ و gelek kesî li ser Ehmedê namê helbestan nivîsandiye قریب باسەوان jî bikî wek Cegerxwîn û hinek kesê din. Cegerxwîn helbestek dûr û dirêj nivîsandiye bele. Namî û Cegerxwîn ne tenê hevalê hebûn weke birabûn ji hevdûre. Yani jiyana xwe ji dema feqehtiyê ve heta roja dawî ji jiyana xwe bi hev re bi hevaltî û dilpaq jî hem malbatê me her du malbatê wa jî û hem jikê Cegerxwîn نامی هەلبەستێ خۆ دە چ جارە بێ هەر و هەر جگەرخوین دە هەلبەستێ نامی دەیە هەر و هەر ژێرە پەسەنددارە سەیدای جگەرخوینژیکێ هەلبەستەکێ لەسەر نامی دنویسێ دەبێژێ ژە ئەحمەد نامیڕە دبی تێوێنە نامی مەژنامەیە تەزانی سەیدایی ji بۆ مەلای خانی و هەلبەست درێژی هەفتوورە ینی جگەرخوین حتا هەشتیە گۆ نامی بکەوێ ڕێزا سەیدای خانیدا ئەو جورە بەس ناوی داوێوی دەمەت ڕاستە بڕاستی گەلک هەلبەست سەر نامی هاتن سەیدای تیرێر سەرنویسیە سەیدای کەلەش سەرنویسیە نویساندن گەلک سەرچێ بوونە نویسکاران هەلبەستوانێ من نوژی ڕۆژا ئیرۆژ لەسەر بڵێ ئێنها ڕۆژان وشکە بەرێ گەرگ جوانە دەنویسین بەس چەند دوا بیرانینە دەمەسنێکژێ ئەو نویسکار ڕزۆی ئۆسێ گەلک جارات تشتی باش گەلک هەر ینی هەم هەر بابەتی دەرسەر مەڵەحمەدی نامی نویسی بەڵێ تشتێکی کورتژی پرتوکە جەنابێت تەدا دنویسینە کۆ مەڵەحمەدێ نامی di pêşiya ku xelq bizanbiya Newroz çi ye her Newrozî da li mal ew ê Newrozê pîroz dikir û li ser wî jî helbestek wî heye me hê em li gund bûn belê êvara Newrozê bavê min zarokê gund birine serê gund xwendevanê xwe birine ser serê girêtir şeîrê girekî gelkî bilind e li wê derê agir ew qirş mirş ve didan û zarok li dora wê ne diçûn û dihatin paşî namî eydê ew helbesta xwe pîroznameya Newrozê wadê serçêkiriye gelek mala Mustefayê Nemir
هر جهده ده هالبسنه بي آخر شيء حتى بغداد ما مسته بله دبي ملا نامی جبو که ملا مصطفى برزانی ببینه خواستی سردانه وجیب که بصالة 1958 دما برزاني كيتيا سوفيات هاتا عراق هنجي بله لبغداد بو صالة 58 باوي من قد تشو بغداد هيفكي لمهفانتيا سيداي مالا مصطفى دما بله لمالاوي هيفك الساغ مهفاني وي ماليبو رحمتي برزاني جيرا قلت اودك اودا بآوائي دا نامي حاضر كربون نامي كدبي هر روج بروج بيدا او كاريوين هبو ازتم بدوستو هفالر البغداي والوانات قريان بله ما شبوير كاما برحمتي هيفكي بله باشي نامي بقري قامشلو ما مست وقت ما نما كرمكا واج مرة دنيسينن دبيجن وقت ونما نزان برس مرس نزان برس هي تنا حطنا تشت من نديت اجا برس هبن برا برس بدن ما اجا تنا بن برا بيجن تنا برنامج خب قديمه خدي ازنو قرم بوبوم ازانا ما مست ام ازبويت فيش بجمنا قتن هابشت او كده ام جاردن باخفن درناه ام باخفن ام برنامج نور السروي باخفن انا اجي كيف خشت بنقوم برنامج كدين شيء تمام ما مست انا برستنا بلي امي قوتنا تاي داويه جايه بريزكي او كي بيجا وام بقدينا كي هذا كي من الدنيا دي ورا برنامج كي دنشيكا سيفي خان دي ورا لسر روجافاي كردستان داخفه برا بيناري مجمنا قتن او بسروي برنامج كي تشيك كرمك دباشا ازقلك سباسياتكم سباسياتا وسباسيا وخيش كدلالي يقولها ما اوديت قالك سباسيا ويجي او تشاربل ميديا قالك سباسيا ويجي كيتكم و خوشي جواره تخوازم وسركفتني جوا وخباتا ورا وج تشاربل ميديا بله وتخوشي دمينين بله ما مستمجي قال لك سباس جنابي واتكن وما زحمتي داوة ما وستاند هيفيد كمون لما ببورن وأز هيفيد كم بيناري ما تماشفان ما هندك بيجي ديسا تشتكي جما كرتنا جبو ديروكا ما جبو بيشا روجا ما دبي حتى مرب بيشا روجا خو نظام مرب بيشا روجا خو نكره تايم بك بله بينارين شارف المديا إيروجي برنامج تيرو تجي وبراستي بميوانكي هيجا كاربو 45 دقيقة بي راوست بعثة جيانا مال أحمد النامي بك وهلبت برنامج 45 دقيقة تيراوي نكر لأم ماموستا أمي دافازة كي بك كجارك دن أمي هاف ببينن حتى برنامج دن هم ببينن دخير وخشية دا بخاطري و إيفارا ومين خوش